Evo, dobar večer svima i dobrodošli na našu 96. Art Čakulu, ujedno i posljednju ove godine. I zato što je i posljednja, znači da će biti dvostruko bolja, zato jer imamo dva izlaganja. Naravno, počinjemo džentlmenski, pa je naš večerašnji izlagač prvenstvo dao našoj izlagačici, članici Ani Grubić. Za one koji ne znaju, ona je interdisciplinarna umjetnica rođena u Rijeci, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje je studirala na odsjeku za likovnu umjetnost sa naglaskom na grafiku. Mentor joj je bio renomirani hrvatski grafičar Josip Butković te je stekla vještine dubokog tiska, a nakon studija je radila u kalkografskom ateljeu na Sušaku. Također je i članica HDLU-a Rijeka, a danas će nam podijeliti dojmove sa svog putovanja u Japan, što nas posebno veseli. Ono što je meni još draže, izložit će nam i svoju jednomjesečnu umjetničku rezidenciju u Lisabonu i osvrnuti se na procese i iskustva koja su oblikovala njene radove koji su tamo nastali. Ana, izvolite. Hvala, pozdrav svim art čakulašima koji su nam se pridružili. Evo, prvi dio mog izlaganja će biti posvećen otoku Naoshimi u Japanu, gdje sam bila ovog ljeta, odnosno krajem ljeta. Čisto turistički, nisam bila profesionalno, ali zanimalo me kako su uklopili taj umjetnički dio sa pejzažom, sa turizmom, sa turizmom koji je posvećen umjetnosti. Uglavnom, taj cijeli projekt je započela fondacija Fukutake, koja je vlasništvo japanskog filantropa Shoichira Fukutakea, koji je vjerovao da se suvremena umjetnost najbolje doživljava ne u velikim gradovima poput Tokija, New Yorka ili Pariza, već na otočju gdje se nalazi Naoshima, to je u unutarnjem moru, japanskom Seto, i oni su napravili razne zgrade, muzeje na 3 otoka, Teshimi, Nujimi i Naoshimi, gdje sam ja bila, gdje ima najviše tog sadržaja. On je zajedno sa njihovim renomiranim arhitektom Tadaom Andom napravio mnoge zgrade i ne samo te muzeje, već i nekakve gradske općinu, pa ne znam, nekakvu školu i svašta nešto su napravili na tim otocima koji su inače bili zapušteni, iako su nekad koristili u industriji, ali tamo je bilo jako puno industrijskog otpada i industrija više nije postojala i odlučili su to revitalizirati na taj način jer je on imao veliku kolekciju koju je htio negdje prikazati. I sad ja bih htjela to da vidimo. Samo malo. Evo ga. Da li vi vidite ovo sada? Ili vidite mene, ne znam. Vidimo tebe. Još uvijek vas. Ne znam. Probaj još jedanput. Da, nije problem. Evo ga. Kako sad? Jel vidite nešto osim mene? Samo malo, to ćemo na Zoom probati ovako. Probaj ispustiti ekran i vidjeti da li ti je otvorena prezentacija. Sekundu samo, ti to možeš napraviti. Znači, gore spustiš ekran da nas ne vidiš i pogledaj samo da li ti je otvorena prezentacija. I ako je otvorena, onda je možeš podijeliti. Znači, vratiš se nazad na Zoom i podijeliš. Ovako, prezentacija je otvorena u programu. Može. Ali kad idem na Zoom... Da, i onda share. Znači onaj share. Evo ga, super.
Ok, dobro. Samo malo. Super. Sad samo ideš na onaj dio projekcija da Da, se vidi. hoću samo da, bio mi neki dijalog se otvorio tu. Ok, ovo je prva slika i to je slikano iz muzeja koji je ujedno i hotel. I lijep je pogled bio pa sam evo to slikala. To je prva. Ovo tu je Čiču muzej se zove. I on je potpuno, znači, ukopan u tlo i znači ukopljen je u okoliš. Ništa se baš previše ne vidi izvana. Ovo je tu slika od uzgora, to nisam ja slikala. Tamo nisam ni smjela ništa slikati, tako da sve slike koje su iz ovog muzeja su njihove službene fotografije. Ovo tu je rad Jamesa Turrella, ali ovo je ono što možete vidjeti. Cijela ta projekcija se dešava kroz nekakvih 5 minuta. Nekih 10-ak ljudi smije ući unutra, dobijete papuče. Kad uđete u muzej dobijete papuče, ne smijete biti u svojim cipelama, sve je onako vrlo sterilno napravljeno. Ovo tu je jedna soba sa Monetovim ljiljanima. Tu je sama ta arhitektura tog muzeja. Što sam uspjela naći, nešto sam ja slikala, nešto je... Tu je već drugi muzej, Benesse muzej koji je i hotel. Znači, dio te kolekcije se može vidjeti svi koji plate ulaznicu u muzej, a dio je za goste hotela koji mogu i ulaziti i izlaziti iz muzeja kad god oni to žele i pogledati sve to skupa. Ja sam nekoliko fotografija napravila u samom muzeju, pa možete vidjeti. Ima mnogobrojni umjetnici unutra. A ovo je već, ispod tog muzeja se nalazi jedna udolina i tu je ovo je rad od Yayoi Kusame koji je ovako u nekakvom jezeru i još plus u nekakvom objektiću do koji ćete vidjeti poslije. A ovo tu je napravljeno od industrijskog otpada bude. I ovo tu je taj koji se zove vrt narcisa, znači ovo su sve kugle koje se pokreću u tom jezeru, kako voda se pokreće, tako se to pokreće i možete se ogledati u svakoj od ovih kugla, pa se to zove vrt narcisa. Ovo je treći muzej u kojem se također ne može snimati, ali van je vrt gdje su isto ovako skulpture postavljene u cijelom tom krajoliku i na cijelom otoku se ovako nalaze skulpture i nekakve instalacije raznih umjetnika. Ovo tu se nalazi u jednoj od kuća umjetnosti. Oni su nekakvih 7 zapuštenih kuća posvetili. Znači, svaka kuća je svoja instalacija od nekog drugog umjetnika. Ovo sam uspjela slikati, a u nekima se ne može ni slikati, tako da... Evo. Ovo je ona poznata tikva od Yayoi Kusame. Dvije se nalaze na otoku, jedna je na ovom tu moliću, a druga je na luci. To na kraju sam stavila, evo to je ta. Druga, u nju se može i ući, tako djeca ulaze, izlaze ljudi, slikaju, zanimljivo je. I sad je moj drugi dio prezentacije iz Lisabona gdje sam provela 11. mjesec. I gdje sam bila na umjetničkoj rezidenciji prvi put u svom životu. Evo, uglavnom
Stavila sam par svojih radova kako biste mogli vidjeti čime se ja inače bavim i kako radim. U svom radu inače istražujem odnos između prirode i urbanog okoliša. A posebno me fascinira otpornost biljnog svijeta koji okružuje elemente urbane infrastrukture kao što su šahti, odvodi i stupovi i priroda uspijeva preživjeti u tim nekakvim neprijateljskim okruženjima koja se ne čine kao nešto što potiče rast biljaka ili općenito. Inače, kombiniram fotografiju i vez i male predmete koje pronalazim na ulici ili u prirodi. Pa evo, ovo je jedan od mojih radova. Znači, ovo su fotografije, još sam dodavala nekakve, ovo su sve bili pronađeni nekakvi listići koji, mislim, to nisu pravi listovi, to je nađeno na ulici, to je plastika. Ovo tu je isto moj rad jedan i ovo isto. A ovo je bila kuća u kojoj sam bila smještena u Lisabonu i tu u donjim prostorijama se nalazi galerija i jedan prostor gdje se održavaju koncerti i tako nekakve prezentacije. Uglavnom kulturni sadržaj. Uglavnom puno sam hodala po Lisabonu i promatrala i pokušavala naći mjesta koja bi bila zanimljiva za moj rad. Jer sam, moja prva zamisao je bilo da dođem tamo i da napravim nekakve otiske šahti koje inače se pojavljuju kao motiv u mojim radovima. Otisci, htjela sam raditi slijepe otiske, znači bez boje i onda dodavati nekakve crteže biljaka, sjene biljaka i tako. To je bila nekakva prvotna ideja. I evo, tu sam, svašta sam uglavnom u Lisabonu sam nalazila brojne uzorke, ornamente na zidovima, na ulici. Evo i tu ima tih zanimljivih raznih egzotičnih biljaka koje su oni uvezli iz svojih kolonija i koje tamo isto odlično uspijevaju. Meni su bile jako zanimljive. Bila sam u puno tih botaničkih vrtova i svašta sam vidjela što se toga tiče. I ovo je dio gdje sam nekako našla gdje bi mogla svoje otiske raditi. Pa sam bila u nekim parkovima i na ulicama okolo. Bilo mi je to uzbudljivo i zanimljivo jer jako dugo nisam radila nikakve otiske, a inače sam završila grafiku. I tako da onda sam počela, znači mora se prvo očistiti ta matrica koju nađeš na cesti. I onda sam otiskivala. Imam par slikica sa toga. I ovo su nekakvi zapravo krajnji radovi koji su nastali u Lisabonu. Bilo mi je zanimljivo kako su i ti šahti bili sa zanimljivim ornamentima napravljeni, onda i pločice. Htjela sam, nekako mi se to u glavi složilo da ih ja složim kao nekakve uzorke, kao neke pločice. Znači, sad ovo je jako teško vidjeti jer to su slijepi otisci, a moj fotografski aparat, odnosno moj mobitel nije baš toliko dobar da može uhvatiti sve te sjene i sve to skupa što se nalazi na ovim otiscima i na ovim papirima. Dodala sam također nekakav odsjaj zeleni odozdola jer sam htjela dobiti nekakvu impresiju energije, života
općenito, ne samo biljnog života, nego tu životnu energiju koju inače prikazujem kroz linije, kroz niti vune ili tako nekakvih šivanja. Ovdje isto, ne znam da li vidite, ovo sam otiskivala nekakve pločice koje sam isto našla u Lisabonu i tu se malo bolje vidi ovi odsjaji koji odozdola idu prema zidu. I ovo isto. I to je to. To je kraj moje prezentacije. Nadam se da imate neka pitanja, da vas nešto zanima. Ne znam, možda sam nešto bez veze preskočila ili tako nešto, pa evo, to je to. Hvala Ana. Pitanja ćemo na kraju drugog predavanja. Hvala na ovom spontanom, lijepom predavanju. Mislim da smo se svi malo onako udubili. Ja bi skoro još bila slušala. Tako da drugi put još malo tih radova. Dobro. Moram još dobiti službene fotografije koje je fotograf radio u Lisabonu, pa na njima će se i možda bolje vidjeti. I ima Inače, više ja sam radova. Anine radove zapamtila čim sam ih prvi put vidjela na nekoj od izložbi, tako da uvijek znam koji su njeni radovi. Dobro, evo, idemo dalje. Hvala Može. Ana. Hvala vama. I sada naš drugi izlagač. Moram priznati da sam kao i uvijek malo prosurfala internet da vidim ko nam je to. I prvi dojam je bio jedna vrlo osebujna ličnost, što vjerujem da ćemo sad imati prilike vidjeti. Gospodin umjetnik Ante Kuštre, autor filmskih recenzija, piše, redatelj, likovni umjetnik, diplomirani pravnik, performer, sociolog, komparatist. Što ste vi to sve? Pa možda najjednostavnije i najzapamtljivije. Nisam Šekspir, nisam Dante, ja sam samo Kuštre i Ante. Odlično. U tom rasponu se nalazi se ja i to što sam radio u svom životu, pa ja sam odlučio da izaberem tako 20-ak radova kao nekih markera od početka moje umjetničke karijere, da jednostavno prikažem njima širinu, raspon ovih mojih interesa, medija i čime se sve bavio, a s druge strane mi je to bilo korisno da se ja sam s tim suočim, jer mi često puta taj materijal dosta je složen, heterogen, izmiče iz okvira, pa onda me ovako nešto prisiljava da ja to malo strukturiram i samome sebi da se nečega prisjetim. Mislim da će biti pregledno. Pa mogao bi sad onda krenuti na... Može, evo. Ja sam još htjela nešto, ali vi ste super spontano krenuli, tako da izvolite, evo. Slušamo vas. Znači sad spuštam ekran i idem na svoj PowerPoint, ili tako? Tako je. Ok, idemo. Samo morate i podijeliti ali se ništa Zooma. Ne događa. Što trebam učiniti? Morate kliknuti share unutar Zooma. Dakle, onaj zeleni gumb. Aha, znači moram se vratiti. Ja znao sam da ću nešto zabrljati. Sad, gdje mi je miš? Dobro. Ok, unutar Zooma trebam kliknuti. Aha, samo čas. Share. Evo ga. Tako je. Preskočio sam taj korak, inače sam sklon preskakanju i u životu. I sad mogu ići, ili tako, sa ovim? Tako je. Ok. Ne vidimo još, ali... A onda ću ići mišem. Je li sad? Sad će biti nešto valjda. Evo ga. Nije još. Ja ne. Ne. Ne, morate probati iz početka. Znači, prezentacija treba biti otvorena. Spustite... Prezentacija je čitava otvorena. Dobro.
i znači sad ne vidite nas nego vidite vašu prezentaciju i onda opet ponovno se vratite u Zoom i kliknete na kako vam je Kristina objasnila na share i onda će se ponuditi prozorčići i u jednom prozorčiću će biti bravo. Evo, to je super. to. Je li sad to sve u redu? Je. Ok, dobro. Ova dva rada koja vidite, to je s moje prve samostalne izložbe 1980. koja se zvala Sretna Nova godina, to je Happy New Year. Bila je tu u blizini moga... Ajmo, pardon što vas prekidam, probajte samo staviti na cijeli ekran sa Aha, onom kućicom koju smo prije stisnuli. Dobro. Je li sad na čitavome? Nije. Dakle, dolje u alatnoj traci, ona ikonica ekrana. U alatnoj traci ovoga... Da, još malo niže, dolje. Dolje. Evo, tu, desno. Evo ga. Desno. Još ovo. Sljedeća, evo, to. To je to, evo. Slušamo. Ok, dakle, to su dva kolaža, odnosno, ako se tako mogu nazvati, ja sam zapravo fotografija iz novina i časopisa koje su ovako bile, uglavnom, kao što vidite, vrlo mračne, kakva su bila ta vremena, uvijek je negdje rat i tako dalje. I ta izložba bila u stvari puna onako, osim crnih podloga, bila je puna tog crnoga humora, jednostavna u koncepciji, bilo je dosta veliki odaziv, Gorki Žuvela je bio napravio plakat, jedan dobar, tada je u Poljskoj bio državni udar, pa je on konturu crnu Poljske na veliki format stavio i preko nje je išlo bijelim slovima Sretna Nova godina i tako je bilo jedno 50-ak takvih radova i to je bio moj start, prva samostalna izložba. Ja sam se kasnije dalje koristio u drugim radovima tekstove, a interpolirao ih u fotografije ili kolaže i time sam započeo, pa se dalje nastavio taj interes kod mene, to ide nekako kad krene jedno, pa završi ta mlaz ili linija, dođe neka druga ideja, drugi medij, pa sam se bavio i grafičkom poezijom, objavio na par mjesta u nekim časopisima, a iste godine kad sam napravio tu izložbu, ja sam zapravo diplomirao tu komparativnu književnost, sociologiju na Filozofskom Zagrebu i započeo biti novinar i filmski kritičar honorarni prve 3 godine Slobodne Dalmacije. Tako da sam ja uvijek nekako vozio dvostruki slalom kao u prvom ovom dijelu svog života kao žurnalist i artist, a u drugom kao artist i žurnalista. Dobro je jer se rimuje, pa sam to i ostao i danas još pišem za portal riječki Art Kvart, teme film, kultura, umjetnost, izložbe, koncerti i tako dalje. I mislim da bi to bilo za prvu stranicu dosta. Uvijek sam volio crtati još od djetinjstva, pa srednja škola, fakultet, često sam znao crtati na pravnom fakultetu koji sam studirao, paralelno nisam ga volio, nam bilo dosadno na predavanjima, pa bi crtao i toga se nakupilo, šta bi mi došlo pod ruku, koja podloga, notis i slično. Ovo je pozirala moja pokojna baba s lijeve strane, a starac je bio 10 minuta ispred mene dok je vlak stajao u Kninu na željezničkoj stanici i ja sam ga nacrtao i vidim da je zapravo vrijeme puno bolji crtač od mene, a možda od bilo koga iscrta te sve linije, bore po čovjekovom licu i onda, mene to uvijek na neki način privlačilo i smatram da je crtež onaj osnov, kostur od kojeg se počinje i bez kojega ništa ne ide. Tada sam ja to mislio rukom, brzo, bez ikakvih priprema i želio sam da vi to vidite jer nakon tako završetka studija i još par godina sam nešto tu i tamo crtao, ali poslije toga više su me drugi mediji počeli privlačiti, možda je to i loše
jer ono, imate fotografiju, pa kasnije video, film, kolaži, onda ko će sad crtat, a još ovaj malo i dalmatinske lijanosti, tako da možda se vratim opet, ali imam priličan sa strah predugo je vremena prošlo. I to bi bilo to. Ovo kao ide na neki način linearna prezentacija, ali bit će i malo skokova. Dakle, evo jedan takav skok. S lijeve strane fotografija zelenoga peristel, to se napravio 1989. Dakle, to je bilo i urbana intervencija, instalacija i performans i kolektivni happening. Jedan možda moj najopsežniji projekat koji je ostao ovako i fotografski najbolje zabilježeni, ovako lijep prizor. I Ante Verzoti, poznati naš fotograf, je napravio od svog jednog motiva, uzeo se jedan taj njegov motiv za razglednicu, stiskao sam 2000 razglednica toga, čak je taj performans koji je bio zamišljen kao ovo je centralni događaj na Peristilu, koji je tog dana, čitav dan bio zelen, bio je prekrasan zimski sunčan dan, a moja zamisla je bila i to da Splićani koji su šetaju masovno Rimu, kao je lipo vrime, i još su bili tada u Splitu 3 dana predstavnici ekoloških udruga iz čitave bivše Jugoslavije, oni su došli autobusima na Rivu, da se napravi krug, da se ljudi uhvate za ruke, da se napravi krug oko kvadrata palače. Na neki način kao prsten da se građani vjenčaju sa svojim gradom na taj jedan simbolički kolektivni, to simboličkom kolektivnom činu. Međutim, nije došlo do punoga formiranja punog prstena oko kvadrata palače. Opet splitski mentalitet, ruke u džepove, cigareta u ruci ili šoljica kave, tako da je taj prsten se formirao na kraju te ophodnje na samome Peristilu. To imam jedan niz 50 dijapozitiva koji to prikazuju čitavu tu operaciju i to je kulminiralo tim okupljanjem tu a djeca iz geta, odnosno iz palače, tu na koncu su ovu piramidu od naranača, ako vidite tu u zlatnom rezu Peristila se nalazila, ona se to fino razgrabila, pojela i time se taj aktivni dio happeninga završio. Sutradan ujutro smo pokupili ove ploče koje su bile obojane zelenom bojom, tako da to bio ekološki vrlo čist rad. A još jedan kuriozum, to je jedini, mislim, naravno prvi i posljednji rad koji je tada snimala televizija i to iz helikoptera da bi mogli prikazati formiranje tog kruga ljudi, tog prstena ljudi oko palače. I to je tada bila Jugoslavenska radiotelevizija i to je bilo emitirano u kulturnom prilogu na kraju dnevnika. Ja taj materijal nemam, rado bi ga negdje iskopao, to je gotovo mission impossible. I onda je, zeleni peristil ostao dosta dugo u sjeni između crvenoga i crnoga, koji se kasnije dogodio, iako je bio prilično prije vremena vrlo, kako bi rekao, ekološki i ne samo izvanka, ne iznutra, i na koncu konca lijep prizor koji odmara oči i danas je kad neko dođe kod mene u atelje pa vidi pa se začudi pa kaže pa nisam znao da je ovo uopće bilo i onda ja malo ispričam duže šta je, kako to bilo. To je, druga slika je fotografija moga performansa 96. 7. kada je bio na veliki PDV na knjige u Hrvatskoj. Ja sam prikupio iz knjižara, biblioteka i antikvarnica takozvane nepoželjne knjige, dakle one na ćirilici, one koje su imale ekavicu, marksistička literatura, dakle sve što tada bilo na neki način nepodobno.
napravio tu kulu od njih na rivi i bacao ih u more. Rad se zvao Knjiga po glavi ribe. Još nekoliko urbanih intervencija i performansa sam napravio na tu istu temu. Recimo Fahrenheit 451, to sam zalijepio plastičnu foliju crvenu velikog formata kod ulaza u knjižnicu, odnosno knjižaru na Voćnome trgu. Onda smo u vestibulu imali performans Lijepe knjige lijepo gore, gdje sam također tu istu vrstu knjiga sakupio. To je bila po sredini podloga kvadratna od novina, a na njoj jedan bakreni stožac sa velikim bakrenim tanjurom gdje je gorila vatra i publika okupljena je imala pravo da izabere po jednu knjigu koju će spasiti, jedan stih ili rečenicu da iz te knjige pročita i onda one druge da baci u vatru. Tako da smo kompletan tu količinu knjiga te večeri zapalili i sljedeći performans na istu temu je bio možda čak i najpoznatiji. Prodavali smo na Voćnome trgu na postamentu spomenika Marka Marulića, ja i dvije moje suradnice, knjige na kile. Dakle, poezija je bila najskuplja, mislim 11 kuna, proza 9, publicistika 7 i ostalo, ne znam, 4 kune kilo i to je bilo sjajno također jer su ljudi, bile subota, vraćali su se iz pazara, iz šetnje, vidjeli knjige, to je bilo raznih vrsta knjiga, baš ne samo onih koji su kao bile na crnom spisku i tako da su se vratili domaćice kući sa krumpirima i ne znam, kapulom, ali i sa knjigama za obitelj jer se prodavalo na kile i ta je fotografija bila završila na naslovnoj stranici časopisa Zarez koji je o tom PDV-u brutalnome za izdavače na knjigu redovno pisao i onda je taj primjerak Zareza se našao sutradan po izlasku na klupi svakog saborskog zastupnika. Tako da je to fotografija mog rada je dospjela i u Sabor, što bi se reklo. Ok. Ovo su dva kolaža od mnogih koje sam napravio. Često su oni jednostavni, a ponekad su i onako nadrealistički ili su gotovo, kako bi rekao, džezistički komponirani. I ovdje pario sam ova dva jer je tema ih povezuje. Ja inače volim možda to i dio tog mog splitskog mentaliteta ili split minda, tu unutar jednog grada, taj split u njemu, dakle tu podjelu, rascijep, liniju i onda ja to spajam dobivajući neka treća značenja, a u nekim radovima se referiram na društveno velike i političke i ostale probleme koji jednostavno nas pritišću i ja im nastojim naći u jednom spoju jednu slabu točku ili znakovitu neuralgičnu točku u kojem se događa nekakav spoj na mentalnom nivou onoga koji gleda i onda se dalje ta unutarnje spajanje razvija i to mi je onda drago kad se događa i ponekad se dogodi da ne znam, sretni slučaj učini da, ne znam, ova kvadratna naranča koja je plod genetske manipulacije padne na ovoga njemačkog oficira na fotografiji, ja pogledam sa stolice i kažem, evo ga, to je to, i onda nađem mjesto i zalijepim i dam naslov, ne znam, Četvrti rajh, recimo. Sad, koristio sam se raznim medijima, sredstvima izražavanja, pa tako recimo i majicama. Ovo je već iz 2000 i neke, dakle ovo 21. stoljeće, jer
kada bi dovršio jednu seriju jednih radova, osjetio bi zasićenje, pa onda recimo nakon ovih radova koji su bili složene teksture i strukture, ja bi se odmarao recimo tako u minimalističkoj apstrakciji ili bi prešao iz kolažiranja i snimanja videa i filmova na majice, samo da bi ta poruka dobila i svoj drugi konkretni demokratski recimo oblik, mogućnost da bude živa, da djeluje među ljudima, pa sam onda ih izlagao u nekim izložbama, kombinirajući sa fotografijom, printom, objektima i tako dalje. Ova prva fotografija prikazuje ovu djevojku sa majicom na kojoj piše NDH2O. Dakle, kasnije, par godina nakon toga, udruga Art Party Splita, koja je imala projekat da svakog mjeseca jedan autor ima jumbo plakat na cisti provoj, 8x4 metra, i da to traje, njegov plakat, da tu stoji tih dimenzije mjesec dana, i onda je od toga bi radili kalendar. I ja sam imao jedan ožujak koji sam rođen u njemu, kada je pisao također samo u drugom grafizmu i malo složenije ove vizualne potke. Ista ta formula u kojoj sam ja zapravo na ono što nas i danas na neki način tangira, pritišće, provocira i tako dalje, dao jednu ovoj alkemijskoj igri sa slovima i riječima jedno dublje značenje. Želio sam zapravo reći na neki način da je voda od koje ovisi sav život jedina neovisna o svih, i ako ćemo metaforički kazati, njena mikrodržava HHO, dakle 2 atoma vodika, 1 atom kisika, je jedina u stvari istinski nezavisna država na svijetu, i da bi trebali malo više promišljati o tim razinama, i da voda je i sloboda se rimuju, voda se smije već kemijski HHO, i onda idemo dalje. Međutim, osim što je na jednoj izložbi jednodnevnoj, odnosno jednog popodneva prigodnoj, gdje su te majice i sa ostalim sloganima, kojih je bilo dosta, visili na špagu između stabala, jedan mladić je ukrao jednu majicu, i ja sam to mene iznenadilo, iako je svaka krađa rada kompliment. Ja sam bio iznenađen i doviklio sam da me pitao, dao bi mu, jer vjerojatno nima novac, pa evo ti nosi. Nije je još nitko kupio, a isto tako ni ovu s desne strane na kojem piše za dom Sperman, odnosno za dom Sperman. I ta igra riječi koja ironizira i okreće značenje u jednom duhovitom i slobodnom pravcu je meni vrlo, recimo, kao draga. Takvih primjera ima još, to bi sad trebalo biti posebna prezentacija samo za majice. I interesantna, recimo, anegdota kako je ljudska percepcija uvjetovana, programirana. Kad sam prvi put izišao s majicu sa tim sloganom u grad, ona je bila druga verzija, crna, bez rukava, velika su slova bila, i još da stvar bude podcrtanija i eksplicitnija, između riječi je vijugao crtež jednog spermija sa velikom glavom. Međutim, kad sam došao u taj kafić, naručio kavu, konobar je bacio pogled, on mi je rekao, šta pijete? Ja sam rekao, kavu, a ja govorim, ne, šta pijete? Ja govorim, dobro, i sok, ma ne, ozbiljno sam vas pitao šta pijete. Ja govorim, zbog čega? I pokaže mi ruku na majicu. Ja govorim, šta piše? On kaže, za dom Spremni. Ja govorim, daj, pročitaj bolje. Šta piše? On opet kaže isto, ja govorim, sad slovo po slovu. I opet je rekao isto, nije mogao vidjeti ono što je pisalo na majici slovima veličine od 5 cm za dom Sperman. Jer mislim, i taj problem, čovjek trebao bi prvo to, pa bi onda mi imali manje problema sa natalitetom, odnosno ne bi ih imali uopće. Sad, ovo su 2 kolaža sa moje
predzadnje samostalne izložbe, ja mislim, to je bilo 2017. u Salonu Galić. I ovaj desni je nastao u Nizozemskoj, kad sam bio, zato se zove Dutch Painter, u jednom gradiću pokraj Den Boscha, gdje sam obično atmosfera, podneblje, kultura djeluje na mene vrlo intenzivno, pa promjenom njenom mi dođe do nekog rada koji iz nje, tako rekuć, izvlačim i ta zadovoljstvo te potrage neizvjesne kako će se na koncu ti djelići spojiti, što će to biti i kako će to samo sebe nazvati, to mi je bilo jako drago u tom procesu kolažiranja. Ovaj drugi je mnogo jednostavniji, ima u sebi i ozbiljnu i ironijsku konotaciju, jer je figura Krista sa, ne znam točno čije slike, valjda neki flamanski slikar, zalijepljena je na podlozi zidnog tapeta. To je koji sam ja još nekoliko donio bi jedan put iz Londona s nekog putovanja i slogan je tipični marketinški, jedan od takvih, koja sam to često koristio u svojim radovima, pa sam imao jednu izložbu koja se bavila samo tom temom i zvala se Marketing i bila je vrlo, vrlo posjećena, rekordno, jer je moj suradnik tadašnji zapravo došao na jednu genijalnu ideju, a ja ću prihvatiti svačiju dobru ideju, makar bila moja vlastita, i onda je prvu postavu koja je bila moja i bila je onako linearna, kako to već stoji u slike ili kolaži ili fotke na zidovima, on rekao, ma da ovo sve stavimo kao da je bomba eksplodirala. I tako smo napravili i to je izazvalo pun efekat. Mislim da je bilo, brojio se jedno popodne, on je bio tu svako popodne i večer, oko 5000 ljudi je to pogledalo, dobro, bio je kraj sezone, dosta je bilo turista i samo jedan rad je prodan i to moja prijateljica koju sam angažirao za to, krivo je čula pa je prodala rad za 10 kuna umjesto za 100. Ali split happens, što da kažem. Kad sam već to spomenuo kao raritet, to je bio i naslov moje samostalne izložbe kolaža manjega formata. Sad pazite, u muškom i ženskom WC-u Oštarije Viđak, gostionice Viđak, jedna vrlo fina gostionika sa fino uređenim WC-ima, crno-bijele pločice, stare one fine slavine, dakle estetski WC na visini, i ja sam u tom nekoj frustraciji i isprovociran takvom nekom, kako bi rekao, udaljenosti ljudi ovdašnjih od umjetnosti, i meni su tužan prizor je vidjeti praznu galeriju sa čuvarom i ljude na ulici koji prolaze pored i niko gotovo ne ulazi, nego samo na otvaranju za neko sakupi, i onda da kad već neće brdo Muhamedu, onda će Muhamed brdu, pa ove moje radove u WC-u tih dana nisu mogli izbjeći i naslov je bio adekvatan, Split Happens. Ova dva rada su, prvi se zove Itaka, to je jedan primjer mojih apstraktnih kolaža kojima bi se povremeno uticao, a ovaj dole desno je kombinirana tehnika Mindscape, serije Mindscapes, tako se zvala moja samostalna izložba jedna u Salonu Galić, ja ne znam, mislim 2014. Što je interesantno u ovom Mindscape-u, prvotno ovo je bila jedna fotografija, vjerojatno umjetnički nevrijedna, tehnički poluuspjela ili neuspjela, možda ulice, stolice, nekog zida, i onda sam ja jednim programom takvi tip fotografija, da ih ne bi bacio, ja sam tim programom, igrajući se s njim, svirajući po njemu, uspjevao, ne znam, od ulice, stolice, zgrade, stvoriti apstrakciju.
konkretno ovo je jedna od njih i to mi je bilo jako, jako interesantno. Zaboravio sam međuvremenu, to je jedan stari program i kako se on zove i to više ne radim, ali neki ljudi koji dođu ovdje, znalci, kao jedan kolega povjesničar umjetnosti iz Splita, mlađe generacije, njemu se dopala dva rada iz te serije, pa je čak i kupio i ja sam bio najsretniji kad sam ih radio, bila mi to baš magija, alkemija, kako fotografija realistička može upotrebom programa i igrajući se prstima se pretvoriti u apstraktnu sliku. Idemo dalje. 2018. i 2019. sam napravio 2 art kalendara. Znate, kalendari su jedan jako interesantan medij. Na neki način, dizajnirajući kalendar, vi dizajnirate ili ocrtavate vrijeme iduće godine kako želite da bude. Kad Pirelli napravi kalendar ili kada... A bili bi ovdje paradoks, jer bi često viđao u knjižarama kalendar, recimo za narednu godinu, koji su ilustrirani grafikama Splita ili ne znam, iz 19. stoljeća, mislim, čisti paradoks. I onda sam ja napravio sa suradnikom, fotografom, 12 djevojaka i različite majice sa različitim sloganima nosilo, on je fotografirao, natiskali smo kalendar i jedan pa drugi i oba su bila predstavljena na 2 izložbe u Splitu, a jedan i na izložbi u galeriji Greta u Zagrebu, gdje sam prije njene samog otvaranja imao jedan walk and talk show od 45 minuta, a koji je publika jako pažljivo slušala i sve je bilo super, večer je završila odlično, ali ona je uslijedio nakon sljedećeg dana šok, jer mi se javio voditelj galerije da me pita pošto prodajem te printeve tih kalendara i koliko sve skupa košta. Ja kažem, zašto me to pitaš, jer mi nije palo na pamet da će to neko poželi kupiti poučeno lošim našim iskustvom. A onda je rekao da je ujutro navratio u galeriju jedan južnokoreanac i htio kupiti sve. I pitao je njega koja cijena, on nije znao, jer ja mu nisam rekao, nisam rekao, mi nije palo to na pamet, pa sam konačno rekao. Onda, međutim, taj južnokoreanac, vjerojatno neki poslovan čovjek, je odletio za Singapur ili negdje drugdje isto popodne, nije došao sutradan, tako da mi se nije dogodio taj happy moment da neko poželi da kupi kompletnu moju izložbu. U tim svojim istraživanjima, igranjima ili jednostavno meni je prilično teško ostati u jednom temi, motivu ili stilu ili tehnici dugo vremena. Nedostaje mi, ne znam, ja nikada ne bi mogao biti knifer, ponavljati meandar godinama. I tako i ponekad mi same fotografije nisu dovoljne, pa onda radim te hibride, fotodrawings recimo, ucrtavam nešto u njih kao što je u ovom lijevo gore ova tamna crna sjena figura koja sjedi kao nekakav fantom, a ova donja i se zove Fantom i religije, 2 ove časne sestre s desna su fotografija, ova je nacrtana od mene i ova 2 mala, odnosno 3 fantoma također. Tako da imam i seriju tih hibridnih hibrida fotografija i crteža. I na koncu ovaj kolaž lijeve strane je bio izložen na jednom Adriarta na Dioclecianovom podrumu prije nekoliko godina, a baner je zadnji moj umjetnički nastup u Đurđevcu prije par mjeseci u sklopu festivala reportera i reportaži, iako je taj rad koji sam nazvao La Revolution Croate bio prvi put izložen 2012. na
na izložbi Tekom MSU na pročelju Muzeja suvremene umjetnosti kao layout, ima i još uvijek postoje te razglednice. Ja sam na taj način reagirao na već tada jako prisutan problem nataliteta, čak sam poslao te razglednice i Ministarstvu demografije i tako dalje i tako šire, međutim, Norizas nikakvog odgovora. I sad nakon Đurđevca i možda nakon zime nastojat ću ovaj slogan 3 metra i 40 sa 2 i 20, tako nekako, koji je samo još prije ovoga instalacije u Đurđevcu bio na ulazu u Pomorski muzej u Splitu za vrijeme ovoga Noći muzeja. Izlagati i postavljati u gradovima i mjestima u Hrvatskom koji imaju najniži natalitet, pa da ima nekakav učinak da potakne ljude na tu vrst, kako bih rekao, i promišljanja i aktivnosti. To bi bilo to što se tiče ovog prezentacije, a o svojim filmovima i tako dalje mogu govoriti, ali ne mogu prikazivati i nemamo vremena. Čini mi se da sam ja svojih 20 minuta ispunio. I sad još kad bi znao kako da se vratim na Zoom, bilo bi super. Evo me. Evo vas. Ovo se dogodilo slučajno. Neka. Ovdje sam ja pomogla, eto, skočila sam. Super. Hvala puno. Jesam bio preopširan možda ili prevrz? Pa malo ste prešli, ali sve super. Bilo je jako zanimljivo. Tako da, ja sam imala i za vas pitanje, ali ste putem odgovorili na to, pa da ne uzimam drugima riječ. Za Anu sam imala pitanje spremno unaprijed, ali ga je isto odgovorila tijekom svoje prezentacije. Tako da, evo, ako se neko javlja za pitanje, Ljubica, izvoli. Evo ja imam komentar i na prvo i drugo izlaganje. Prvo izlaganje, Ana, bilo ti je prekratko zaista, pogotovo ovaj dio u Portugalu. Ja inače jako volim Portugal i bila sam 3 puta u Portugalu i ono naravno što mene najviše interesira su pločice i drago mi je da su ti na neki način bile malo i inspiracija za tvoje radove. I dok sam se za vrijeme tvoje prezentacije osjećala jako onako lijepo i nostalgično, za ovu drugu prezentaciju imam drugačiji komentar, imam pitanje za vas, gospodine Ante. Nadam se da je teško, ja vam lako odgovaram na teška pitanja, teško na laka. Ja sam žalosna zapravo dok sam vas slušala, a sad ću vam reći zašto žalosna, to je ujedno i pitanje vama. Gdje je nestao crveni, pa zeleni, pa crni peristil? Zašto ste ga zamijenili sa klečavcima i ljudima sa crnim kapuljačama? Ja vam govorim isključivo iz to je jedino... Naravno da znam, samo to je ono genijalno pitanje. Pitanje je teško, ali je odgovor tražite na drugoj adresi. Ma naravno da nije to, ali hoću vam reći, bila sam baš žalosna, jer sjećam se, mislim ja sam vaša generacija, pa onda, evo, nisam baš toliko, mislim, još sam bila mlada kad je bio crveni peristil, kad su studenti umjetnosti obojili peristil crvenim. Ne moram priznati da se ne sjećam zelenog. Baš mi je drago da sam vidjela zeleni. Eto, a crni mi je isto onako, čula sam naravno za crni. Ali zapravo... Antini radovi govore upravo suprotno. Pa naravno on se zapravo bori protiv onoga što vi ljubite. Slažem se. Hvala Bogu da postoji neko, evo. Sve to super, samo se... Da nečiji glas ipak dopire dalje. Ne. Ovo je moj doživljaj toga što se dogodilo nakon tih svih nekih događanja u našoj zemlji i pogotovo u Splitu koji je recimo bio nekakav avangardni grad, da sad se pretvorio... Pretjerujete. Avangardni sa ovom klimom, ovakvim suncem, Splitskim festivalom, Hajdukom, tu i tamo s nekim avangardnim iskocima. Mi imamo tu jake pojedince
koji da bi mogli ostvariti taj svoj talent i potencijal moraju se naći u drugome sredini, Moraju otići van. većem gradu i drugoj možda kulturi i onda tek dolaze do izražaja. Što se tiče, to je tako, Hajduk se nije mogao osnovati u Splitu nego u Pragu, shvaćate. Ja nastojim ovdje, zato i koristim Split je inače svjetska po meni tema u engleskom značenju te riječi. To znači rascijep, raskol, pukotina, ponor, nestajanje. To je Split. I zato ja kad kažem Nažalost, Split da. happens, to je i asociran na shit happens, ali ja tretiram Split kao riječ i njeno značenje, ne kao, kako bi rekao, urbanizam ili arhitekturu ili ljepotu, nego što je ona Split Splita, ono u duhu. I to su te energije. Ja, s druge strane, to je istovremeno i najteži ambijent, odnosno kontekst u kojem se može stvarati umjetnost, jer je ona marginalizirana. Hajduk rules i to je mentalitet koji umjetnost, naročito suvremenu, provokativnu, ne prihvaća nikako ili teško i sporo. A onda se događa se u stvari potvrda one teze. Vi nedavno se isto gledali na jednom dokumentarnom filmu. Umjetnost nastaje samo na dva mjesta najbolja. Tamo gdje su najbolji uvjeti i tamo gdje su najgori. U te dvije ekstremne točke. Split spada u te najteže sredine. Recimo New York bi bio jedna od najboljih, najširih, najvećih. Dakle, Big Apple i Split Little Apple. I u tom procijepu, u tom pritisku, u toj stalnoj prijetnji nestajanju ili nestanete ili nastanete ili nešto napravite. Ovo što vidite iza mojih leđa ima toga još, to čitavatelje je zapravo 4D instalacija u 4 prostorije sa preko 400 radova ovih što se vide na zidovima, objekata, kolaža, fotografija i tako dalje, i plus one što se ne vide po fasciklima i tako dalje. On se i nalazi u centru Dioklecijanove palače u Splita. I tu je pritisak najjači, najintenzivniji, recimo, i to uvijek i ljeti dok je sezona gdje vlada potpuna tišina. A kad izađe navečer vanka nakon ove, bit će potpuna praznina, pustoš, savlasnost. I nema mjesta ni jednoga, ni kafića, ni kamoli kluba, gdje mogu se naći ljudi poput mene, kolegica, umjetnici, novinari, ne znam, ljudi duha, pera, kista, fotoaparata, nigdje. I onda ili će vas taj Split i taj pritisak razmrvit, raspolutit, znate, počne sa Split personality, pa vas skroz fragmentira. Ili će vas kristalizirati do izbrušene svijesti, pa onda i samosvijesti, a to ide kroz rad. I to onda što je ovi radovi iza svjedoče, to je jedan obrambeni, kako bi rekao, imunološki, artistički obrambeni sistem od toj pukotine, procijepa, nestajanja koje prijeti u atmosferi, u duhovnoj atmosferi grada ljudima poput mene ili poput nas. I na koncu, to je poznata stvar, sad mi je pao pogled na jedan kolaž koji je nekad bio razglednica, mogu vam je prepričat, Pjaca Splitska, centralni trg, ja sam na njemu montirao fotografiju divovskog, malog dječaka u pelenama, ali kako je on u proporcije da je on divovsko dijete, a on veći od zgrada, ima na sve 4 noge poslije Pjace. I naslov rada, i to dole piše u tom kutiju koju sam ga stavio, provincija je smrt za umjetnika. I onda, mada se mnogi i veliki umjetnici ili najveći rode u provincijama, ali u njima ne ostanu. A Split je provincija. I to je to. Sad, od tuda možete očekivati sve najbolje i sve najgore. Ja se nadam da spada u ovu prvu kategoriju.
Ma dobro, mislim, ja bi rekla to za cijelu Hrvatsku, to što ste vi sad Da, rekli da. za Split, Ja sam to to je, provukao, nisam, htio sam reći, ali sam provukao. to je Ne, Hrvatska. naravno. Rekli ste Big Apple, ja bih rekla Big Apple, malo misto, a mi na sjeveru smo selo moje malo. Tako da je to, evo, znate. A nije vam ovo više ni malo, ni velo misto, a pogotovo ne naše malo misto. To je samo jedno misto gdje se uglavnom ono trči na mjestu Nažalost, da. i i o tome bi mogao, o tome sam i pisao i dalje pišem, jer svo ovo vrijeme dok sam se bavio artom i još uvijek sad je to u prvom planu, moj talenat je jedan od, ako ne i prvi, je ipak riječ. Ja redovno pišem, pa onda i upisujem. Vidjeli ste i na majicama i na kolažima riječi. Da mi slike budu riječite, a riječi slikovite, jedino tako sa ta dva krila mogu letjeti ili samo s jednim, ne bi mogao, vrtio bi se u krugu, možda bi bio samo zadovoljan tom vrtnjom ili karijerom, ali to nije izazovno, to me ne može zadržati dugo. Evo, Ivana nam ima komentar ili pitanje. Samo na Evo da se unmutam. Pa više bi bilo kao komentar, evo počet ću prvo sa Antom, onda ću završiti sa Anom. Moram reći da je vaše predavanje i zapravo izlaganje bilo zaista inspirativno i taj mentalni atelje otvara baš jedan nevjerovatan prostor za razmišljanje, snažan je, ironičan i inspirativan. I sviđa mi se kako, na koji način percipirate to stanje, splitsko stanje, što bi rekli, uma i u biti šta se događa dole kod nas, kažem, dole, jer ja sam ne živim više u samo Hrvatskoj. splitsko stanje uma, vidim gdje god Split u čovjeku, imate Split u čitavom svijetu, Split je između bogatih i siromašnih, između sjevera i juga, između crnih i crvenih, psihološki je to termin. Pa znate ovaj podatak, Freud je samo jednu noć prespavao u Splitu na povratku iz Sarajeva u Beč. U svog prijatelja masona u najljepšoj kući na rivi izgrađenoj u maurskom stilu. 2-3 tjedna ili 2-3 mjeseca nakon tog jednonoćnog iskustva u Splitu, on je izišao u javnost sa svom teorijom o split personality. I to vam govori. Dakle, Split je i lokalna i globalna tema i ta pukotina u ljudima, taj unutarnji Split, inner Split, to je ono što mene zanima. Između riječi i dijela, želja i mogućnosti, svjesnog i nesvjesnog, vanjskog i unutarnjeg, ta dvojnost, ta pukotina u svima nama, jer smo svi manje više ranjeni i svi to onda manje više na razne načine pokušavaju sakriti, a ja recimo upravo i u svojim performansima ili drugim načinima artovanja, kako ja to kažem, jer to je art. Znate, art je unutarnji rat na duhovnom planu. I bolje je art nego rat, ili tako? U svakom slučaju, ali rat se više prakticira, se više isplati onima koji proizvode oružje i tako dalje, da ne ulazimo dublje u to. I artu punkturiram neuralgične točke pro sebe i svega i svih oko sebe. Dakle, sebe, jer umjetnik počinje od sebe, nema odakle početi nego iz ja. Umjetnik će pokaže svoje rane. Obično, ili mane, ili probleme, a obično ljudi ukazuju na druge, a svoje skrivaju, potiskuju i oni to nije umjetnost. To je. Na taj način art u svim svojim izvedbenim načinima i medijima može imati terapijski ozdravljujući učinak, da potiče na ozdravljenje. Ja to zovem artupunkturom. To sam i prije 20 godina prvi put kazao, napisao, to je objavljeno i eto, drago mi je da je to artupunktura došla i do te artupunkture u Zagrebu i to je to.
Jel? Da. U svakom slučaju inspirativno i možete nam slobodno, kako nismo stigli čuti o videima, možete nam poslati Kristini pa ona može objaviti tijekom ovog tjedna kad budemo objavljivali rezime sa ovog izlaganja. A sad bih htjela još iskomentirati Ani. Ana, kratko si nam ispričala o Japanu, ja bih voljela čuti još, ne danas, ali možda nekom prilikom, apsolutno. Ako budeš bila voljna ili možda kad se sretnemo uživo. A što se tiče Lisabona i tvojih radova, moram reći da su, ja ih nekako sam ih doživjela ovako online, da su nježni, te tvoje grafike koje si tiskala na tim šahtama i sviđa mi se. To su neki kao krugovi, mene podsjeća kao ono kad sa šestarom možemo dobiti one cvjetove. Tako ja mislim da je to druga tvoja grafika koju si pokazala, što si tiskala. Nekako su cvjetni ornamenti, tako mi je nježno, onako lijepo, voljela bi to vidjeti uživo i nadam se. Moraš se unmutat, ne čujemo te. Malo sam vizualno očistila, trebalo mi je malo da sve nekako skinem i da se držim samo nekakve srži i da ono što sam tamo doživjela nekako prenesem u to i nekako taj svoj izričaj Uklopiš, da. tako je, da. Odlično, i zanima me, mislim možda to ne želiš odgovoriti, ali evo ja ću pitat, hoćeš li izložiti to u Rijeci i prikazati riječkoj publici, mislim moram reći riječkoj ili negdje u Hrvatskoj, šta si to napravila na rezidenciji i možda... Pa mislim, to je meni sad otvorilo nekakav, bit će još toga u tom stilu. Htjela bi nastaviti istraživati zato što su mi se sad otvorile nekoliko smjerova tog vizualnog razmišljanja i plus kroz to sam sebe nekako preispituješ i zašto to tako i kako i možda proširim priču jer jako mi je teško riječima izraziti to što mislim da sam trebala biti govornik pisac, to onda bi to radila, ali ja nisam taj, mislim više mogu sa svojim radovima pokazati vizualno i mislim znam da je potrebno riječima neke stvari objašnjavati i pokušala sam kroz neki kratki osvrt to pokazati, ali trebalo bi još to. U svakom slučaju, meni ovo super izgleda i voljela bi vidjeti razvoj priče u kojem ćeš smjeru otići. Vjerujem da ti je to otvorilo nešto sasvim novo. Mislim, ovo je bilo jedna prilika da kao prvo da puno vremena provedem samo radeći i znači nisam imala nikakve druge obaveze osim posla i tih što sam htjela vidjeti turistički u Lisabonu. I to je bilo to i meni je to bilo fenomenalno ovih mjesec. A reci, koliko od tih radova si mogla uzeti sa sobom, a koliko si morala ostaviti tamo? A nisam ništa ostavila, sve sam uzela. Ništa ostavila? Mislim, ovim našim keramičarskima ostaju radovi, znaš. Da. Ne, oni su, znači, pošto sam ja platila svoj smještaj tamo, oni su još meni napravili rizografe, kao u rizografu ja sam isto nešto napravila nekako da oni mogu to otisnut i imam i te otiske, dio tih otisaka je ostalo tamo i napravili su mi te fotografije i tako. Nisam morala ništa ostaviti tamo i mislim... Ali smještaj si morala sama platiti. Da. Da. Mislim, nije bilo besplatno, ali bilo je super, tako da... Kad smo već kod toga, da ne zaboravim, a kad budete prolazili kroz Split ljeti, obično ljeti dolaze, jer je tada najljepše, svakako svratite u atelje, to vam je centru Palače, jer ne da se ni prikazati, ni fotografijama, ni video, ni prepričati. Treba u njega doći, onda će on sam govoriti za sebe
jer je umjetničko djelo u stvari sam po sebi. Kao sa tim naslovom je bio izložen na jednom splitskih salona prije 10-ak godina, atelje kao umjetničko djelo. I da bi ga se kompletno zapravo moglo vidjeti, sagledati i tako dalje, jer je 4-dimenzionalan, trebalo bi 4 dana i 4 noći proboravi, dakle dogovorimo se, ja vam dam ključ i vi imate i umjetnost, i boravak, i plaži, sunce i ljeto u jednom. Tako to je poziv otvoren. Da, Eto, da. hvala. Hvala. Eto. Puno. Super, Evo, imat ćemo to na umu i ostaje zabilježeno na ovoj Arčakuli, tako da... Znači, Tako da se držite zna, me je. za riječ, Da, nema da. više natrag. Da, tako, eto, hvala. Da li još neko ima nekakav komentar? Meni se sve jako svidile one fotografije ukopanih muzeja na japanskom otoku. Ta Da. ideja i ta ozbiljnost, taj spoj, recimo hotel, muzej, da možete noćiti i uopće taj pogled i ta praksa u zemlji izlazećeg sunca, kao ono kad pogledam oko sebe kako moja zemlja tretira tu temu i umjetnost, ono dođe da je nazovem zemlja zalazećeg sunca. Jer to Da. me najviše fasciniralo Da. kad sam gledao Aninu prezentaciju sa Da. onim... Ne, mi ne vidimo vrijednost u tome. Mislim, mi vidimo koji smo umjetnici i koji smo u tome. Ali ljudi koji su izvan toga teško to razumiju, teško vide vrijednost, teško mislim, Sporo, tamo teško dolazi i sporo. stotine ljudi svaki dan, znači, i gleda te stvari, muzeje. Mislim, i to nisu samo umjetnici, to su Naravno, ljudi. obični ljudi, da. Ma ne moramo ići toliko daleko, se sjećam kad sam bio na rezidenciji u Toledu, moja drugarica, kompanjera, kaže se u Španjolskoj, ja smo čekali jednu večer na zimi, na ulici, red je bio 100-150 metara, to je bilo u Madridu, da uđemo u jednu zgradu koja je bila izložba fotografija na 2 kata. Još smo platili ulaz. Da. Bila sam ti preko puta na otoku Jeju u Južnoj Koreji. A vidjela sam neke slike stvarno krasnih stvari ste poslikali i stavili, odlično. Iz Seula, iz ovamo, super. Keramičarski stotine, kužiš. Da, super. Nekih 350 km je morska linija od otoka Ježua do Japana, ne znam koji je prvi od onih otoka zapravo. Da. Da, ovo je dosta i udaljeno od Tokija, vozili smo se nekih 5 sati, tako nešto, nekih 3 sata sa vlakom i onda još autobus i onda trajekt i tako. Uglavnom bilo je zanimljivo. Mi smo se avionom iz Seula na Jeju, tako da je to trajalo. Da. Taj vremen. Ne, lijepo je stvarno vidjeti tako nešto i stvarno kod nas se to neće desiti sljedećih 200 godina. Ne, nažalost ne. A imamo tu i u susjedstvu Veneciju gdje ljudi dolaze. Mislim, bijenale su jako posjećene, ne samo vizualne umjetnosti, nego i arhitekture i tako. Mislim, oni žive od toga, tako da... Između ostalog, da. Da. Mislim, mi najviše od turizma, ali... Mi imamo samo naš jedan bijedni zagrebački salon koji je sve gori i gori. Dobro, sad ima kao ti neki sajmovi, nisam bila ni na jednom, ne znam kako to izgleda. Ja pričam o ozbiljnim izložbama, jedno su sajmovi, ali ovo... A kako izgledaju ti sajmovi? Da li imaš ta kvalitetno tamo i to? Sad, ali mislim, ok, nisam bila, ne znam kako izgleda, otići ću, ali ovo sve drugo, žali Bože. Kad ste spomenuli Veneciju, dodirnuli ste me u najbolniju, najosjetljiviju točku. Ja Veneciju volim, to je bila ljubav i ostala na prvi pogled.
ljepotica samo takva i ono moj slogan je valjda iz moje posvijesti kao iz Venecijanske lagune izronio i stoji mi na face profilu i na jednoj na vizitki gdje se predstavljam kao vizualni umjetnik. Beauty is my duty. I ljepota je hranjiva, tako, doslovce ja mislim čak. Serenissima. Da, Serenissima. Ona je ljepota i svjetlost je također hranjiva. Ja sam primijetio to u Veneciji kad bi išao i povodom bijenale i tako dalje. Ja sam imao dvostruko, trostruko manji apetit. Meni nije trebalo jest da bi se osjećao dobro. Espresso, croissant, možda neki sendvič decrnog vina i tako dalje. Onda po povratku u domaću, recimo ružnoću, počeo mi rast apetit, jer gledam lijevo, desno i ni lijevo ni desno nije ta ljepota ili nije nikakva. I onda tijelo podsvijest traži neku ugodu, malo hrane ili malo više pića, ali ljepota je stvarno hranjiva i zato ono ostajem do kraja vjeran tom svom sloganu Beauty is my duty and I love my duty, I enjoy it. Kad pričamo već o piću, Ivana, jel smo pripremili kako nešto za nazdravici? Jesmo, ali taj dio bi ostavili sad za neformalni, tako da ovdje još završimo. A čekaj, još smo u formalnom. Jesmo, da. U formalnom smo dijelu, tako da ako nemamo više komentara, Kristina? Imamo. A imate, Lena. Ja se ne znam softverski javiti za komentar, pa upadam ovako malo u riječ. Prvo bi se zahvalila na ovim prezentacijama. A onda imam 2 pitanja za Anu i 2 pitanja za Antu. Ovako, Ana, prvo, ne znam, ja sam do sad pratila nekoliko art čakula, posebno neke vezane za fotografiju prije puno vremena. Jesi li ti već na art čakuli predstavljala svoj prethodni rad ili ovo sad prvi put? Ne, ovo je prvi put. Ok, onda mislim da bi bilo baš lijepo kad bi napravila malo jednu dužu i kompletniju prezentaciju, jer kao što znaš, ja jako volim tvoj rad i mislim da to zaista vrijedi prikazati. To je prvo. A drugo pitanje je, imaš li dalje neke rezidencije u planu i kako ti je bilo to prvo iskustvo rezidencije? Da li bi sad još voljela? Pa voljela bi, kako ne. Samo nisam za sad još razmišljala ni di bi išla, ni di bi se prijavila i tako. Bilo mi je važno otići na tu prvu da vidim kako mi je to i sve malo vidjeti kako se osjećam u tim nekim uvjetima, a vidjet ću, nemam pojma di ću i kako ću. A radove, što si drugo pitala, sorry? Ne, prvo da prezentacija, jedna kompletnija prezentacija na art čakuli. Moguće je da, vidjet ćemo. Ili si ti od onih koji sad sve što si radila prije više ne postoji? Sad ne, postoji samo, da, sad mi je ovo u glavi totalno, sad sam u tome, ali mogu napraviti prezentaciju, da. Super, odlično. Hvala. I onda, Ante, pod broj 1, ja bi jako rado gledala vaše filmove, sad ne znam radi li se o videima ili o filmovima? O filmovima i videima. Ja sam snimio i režirao po svom scenariju nekoliko kratkih, srednjemetražnih i jedan dugi dokumentarac koji se zove Zoološki vrtito. Sve to ima na YouTube-u. Super, imate linkove. Super. I ta videa i filmski žurnali kratki, pa čak i neke sam stavio televizijske putopisne emisije koje sam snimao, radeći na neki način zadnju godinu, 2 dana, da obuhvatim ovo sve što sam napravio, onda da negdje to bude, kako bi rekao, uskladišteno. Pa sam i toga stavio, pa vam mogu poslati te linkove, pa... Da, može. Hvala. Drugo pitanje bi bilo, kako mirite vašu ulogu filmskog kritičara i reditelja? Pa ja bio sam filmski kritičar, profesionalno
15 godina u Slobodnoj Dalmaciji. Za to vrijeme sam snimio samo jedan kratkometražni igrani film Da Capo al Fine i to 86. Ja sam vam francuski đak. Godard, Truffaut, Chabrol, Lelouch, ostala ekipa iz Novog Vala, oni su najprije bili finski kritičari u Cahiers du Cinema. I ono što se inače određenom vladajućem, odnosno većinskom tipu svijesti čini razdvojeno, ja to vidim drugačije. To je meni i. Jedno ne isključuje drugo, dapače. Znam, upravo ako postoji formula uspjeha, a ne postoji, ali ako postoji, ona najnačelnija meni bi glasila spojite nespojivo. Pa recimo da mi pada na pamet ona dva moja kolaža, ona profil one crne djevojke koja sa napućenim usnima u Poljupcu i Hitlera maloga u Deliriju, to je nespojivo. Jel? Normalnom, recimo, prosječnom. Ali kad se spoji je nešto treće, onda je to neki art. I nespojiv je onaj njemački oficir sa narančom, ali onaj kvadratnog oblika, znači, kako bi rekao, i to je spojivo. Znači, i finski kritičar i finski redatelj su spojivi, a putanja je normalna, najprije budi kritičar pa redatelj. Ja sam prestao biti klasični kritičar finski, kad sam prestao pisati za Slobodnu Dalmaciju, znači 98. Ovo što ja sada pišem za portal Art Kvart i sa festivala i tako dalje, to nije kritika u onom užem smislu riječi. Mislim da je danas u stvari ozbiljne finske kritike ili bilo koje, ni likovne, ni kazališne nema, to je već 20-30 godina iz medija istjerano. Ja sam već na tom, pri kraju profesionalne karijere, sam bio prezasićen. Kao finsko kritičar, ja sam svoju rubriku u kojoj sam pisao film nazvao čitanje filma. Nastojim sada čitati filmove, gledati kroz njih. I ono što je nevidljivo na prvi pogled, prenijeti čitateljima kroz tekst. A sada upravo sa jednim kolegom i posredili smo montaže za jedan zapravo eksperimentalni dokumentarni film koji će u stvari funkcionira kao spot, ali spot za kompoziciju koja traje 24 minute. Grupa Sunce Splitska iz 80. godina. Estetikom spota taj se materijal ne može organizirati, znači filmska je onda struktura. Pa ćemo, i to me jako raduje, ti spojevi kad se dogodi u djeliću sekunde kadra jednoga s drugim, pa kad se oni poljube, to su u stvari, ti su trenuci koji su iskre i briljanti u tom procesu i to mi pruža najveće zadovoljstvo, a kad to dovršimo, onda iduće godine ću si dati vremena, nadam se na nekoj rezidenciji, da složim neki scenarij pa da se uhvatim nekog dugog filma, pa šta bude. Super, hvala. Evo, bit će nam drago pogledat. Ako niko više nema ništa za pitat, mi bismo sad završili sa ovim službenim dijelom. Hvala svima na sudjelovanju. Mislim da je bilo stvarno kvalitetno i vrijedno za pogledat još jednom. Eto. Znači, ja mogu sad zapaliti cigaretu. Hvala.